أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Watukufu wa Komori, masiwa manne mulionrani na mwenze watukufu wa Komori, masiwa manne mulionrani na mwenze ti parei bahati simbatisha dhamana wa siasa biwa jau dhamana wa spori razida ilo mawade unu directeur mzamani wa l'hôpital El Maarufu si wa jabe si tube directeur technique wa Comore Telecom actuellement. Non, je suis pas directeur technique. Je vois Comore Telecom toujours. Oui, bien sûr. Voilà. Si basi bien unu dhamana wa equipe ya Volcan ilo ba Volcan Club le razini on se para msamdo arma sa vosa futu za mpira. Razida, salamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Shukran. Razida arswan sam pangwa chunu hauron wa haina mneni azala sumani afanya msafara aende Bushin yenye ulo visit officiel. Mengoma msafara unu sinye mkataba na serikali ya Bushin ukamba zi visa za ma officiel wa Bushin bene wa Bushin wa Komori wa mongilia na wasiketamu na sirishwa ambavyo wana zoni wa Komoro wale swambio rumbwa hatangu za visa na mnantindo tutaraje mmoja Andani John ruhusu ni weshe marhaba parce que kijaka mawajibu wa karibu nane rifanye mission hamande yenu sha wakati da unuo wakati rauna na bandarlawo jumani nhutajia mimbu wa siasa mimkalimani wa opposition yo wajibu mami Jerry hadisi nikubali watinabata butsoto yo donc abenge wakati lono kuti wakati wa ngufanya mzaha harmazi sensation sepi shakabla rajinda mwanongo zirwa jina na nende haruma le supala muhimu ka undo walionesa Gamrisbutina bekana wonesevu haya watu mampaka wasumani wonesevu haya watu mampaka ujanzaku watu mampaka umavudhomana watu mampaka waonesiwa ni mliambakana yeye de muwa dawla ya Komori ya yende sawa shaye gudo haina usiku wa husha izionesa au kaidi muwa hefami yede mu wa wandoloda no batimana katina mbya fikirio kati de famille yae kati na fasamu yae e kati dondo walo wa karibu naye bahisho wa Komori katina jana na dambuja sumani huendarman si hamadi Bushin rijuao wa Komori walio na wa Komori wa Somao na wa Komori waluna makazi yo rangu hali inamna kaundo ya tambi hao alafu ya subuti endeka ngondo ya tsahendongo walona zenzi ya walona zinafasi wasaidiwa shwa tunaze nafasi kwa saidiwa maana haina mdudu na passport diplomatique gamzambondo haina mdudu na passport diplomatique haina mdudu na passport de service gamhujulizo mwambie ya ukana mtsujua sheika malanja wangu wao kwa libi visa rangu hale abenge mtsujua nabe asumani haballa hindinu wa Komori ikashendu ya baldia wandu dukana haina mdukana passport de service na mdukana passport diplomatique kana utinwa katina bije katina wajibu ya ukayalibe visa ya unjiarma yeshesi wa shabushini shambujo njia bure watinaba tabutsu kwent rimambie ukana iyo dubanu wonsi pia mimi tidorumia passport de service chati parorumia kadumbilinda ndafikiri kadumbilinda ngabo maha na Canada Faransa plus particulièrement na Canada Genève ya visa ngo njaliba arma eta français njaliba visa ngabo maha na Canada Mali quand tu te trompes njaliba visa ngabo maha wasatena na Canada Cameroun njaliba visa bal hata ngamdusubutina beba nunondo
ya ukananga mwana kaenda bushini ndina rege visa ya Marekani ya wenda Canada bo wewe Canada njaliba visa tidema bushini wala tidea Canada donc abenge nsujua ufahari ya sumani ya duka ujireme yao ya ukana hari hende bushini hende ha négocier ze visa diplomatique ze visa officiel yani establish ya fikra mpaka yani wanazoni wa komoro bushini mo nzwambio maukuhare ma problem za d'ailleurs na visa tena justement d'ailleurs nikatashi kompe makomori wa visa walivo visa hali dunia ni bushini unaelewa donc abenge ikakatina zuhanda ikatina ndungu za ubali wa komori yatijado fanyila ufahari amandu shanga huilo pili bojo wa komori mridunga wa yilo pili hindi dinamna inde ya kuza ya effort yafanyiwa ni opposition ngamzambondono ya effort yafanyiwa ni opposition wahenda wabua enzia ya bushini na komori yanzu ya irende keila ya hahe manati onarma journalitilwa ya ukana bientôt moroni tana rebulihana we et wagile for opposition bien sûr ngamura pene wa umhambie ya kauzijua ya ukana décembre umwezi wa décembre ya homa hashiru na majana maili na 25 ya mungasi na takriban mezi mfukare au milandia waroha délégation ya Comore yabaliwa ni Mohamed en fait il y a opposition ya Comore il y a que précision wa roi leo yabaliwa ni Mohamed Daoud wala kiki yabaliwa ni Manyasi Mohamed Ben ikao wode coordinateur wa opposition plus particulièrement wa Herok wanaelewa yabaliwa ni Said Ahmed ikao wo dhamana wa Herok ula Faransa yakauangaria harma sheswa shabushi basi harma izira contre un coup zaha wazifanya ni secrétaire général au ministère des affaires étrangères wafanya racontre ya hao ni président de l'assemblée wa Bushi wafanya racontre ya hao ni ministre wa transport wa Bushi la kana rasanga badiliwa wafanya racontre ya hao ni secrétaire général wa ye transport basi mandia mahadisi wayafanya yabo wakaharme wajibu yokana bahati ukana Mohamed Daoud kiki akana eze coordonné au rambe eze mawasiliano yahe ne PDG wa Royal Air hampara e PDG wa Royal Air hambeshia ze dossier par WhatsApp eskuila uyo awakando na ministre de transport baada wa hadisi à l'assemblée wakubaliwa principe hiyo unaelewa donc wende wasinye mikataba yote pia wakaulinda ye waziri wa transport Komori yende yasinye mkataba ili vinyo ijaubulo hizo nongoza kazahisa hata mmono ukana Royal Air wakawende hivyo warondo wakaonesa zinongoza pia ila de opposition wabuwa zenzia hizo basi mongoni mwizo ajangu lengo zihuze ya ukana msafara wa Sumani yenda Madagascar harma malaliko yafanywa one raisi au ye mwaida ule Madagascar et mana objectif ngwanza wa intégrer l'Union africaine ben ya wakansi ya coup d'état ben Sumani akansi ya coup d'état constitutionnel je dis bien ou électoral chayo idalo afia babi donc avec où il y a fait un coup d'état il y a révolte donc pas vraiment militaire c'est la révolte il y a fait une population donc avec les camarades ici il y a eu notre collègue mon soutien il y a rejé harma il y a Union africaine donc à profiter de ça pharaon au lieu qu'il y a négocié les états les visas za nation il y a ziré de bourré hauzike hafifu wa mwanzo ndo armazi wa badeza hao shahari yende ha negotier visa kwa hizo aki za maofisi yedi kwa hizo uko doliba visa voilà marwa on a passeport de service au passeport diplomatique voilà watu rakosa waleze mkabala wa hilo natna shana swala ngina razida hana mwensin vani si ya Komorin vani wakati kwamba bazazi mkomori wonsa jipara kaliva impo
oui balo duka au atuazundu la douane be afanya fausse déclaration oui j'aurais mal amanda sinalo Yando. leo kwa mabazazi watu wa pesa 2 millions si 500,000 2 millions mabazazi wao watu wa pesa onikore ambao msole kavu la sidi msole tsi pesa serikali yo jora va maranya maana hiba maana vale uhiba de kauza shizwani hunu atumuno mtu wa hiba yani mtazama renga shndo kwa muona mtu arava wo usimona na surengea wala mravi serikali ni serikali wala vika mema Non, nous, wanwezi. Anio kwa tinongo za zishiana. Ya ukana objectif fondo asumani waravi ze bienza kwa komori. Woko tina hamu mwa komori hata. Kaba tinongo kuna une. Wala viji sitting wala wala msigundaro. Na yungu na mudia mwinji yana mapesa tukamba bititi. Wayatoa yanika onikoro. Onikoro anengofanyeza. Ye serikali wafanya ndongo hili. Harumano kwa manizo. Warua. Donc hiyo c'est que nous aussi des manières assez mal commerçants. Bien sûr, les wafanya ndugu hili. Uko jafanya ndugu ya unesaka wanu kwa tina dhamana hizo. Mahakama kashinda yangala ferina. Wala watu serikali wao masharia. No, vano kwa timu blue jumo sharia, tasuma ni katu jumo sharia. Zonga nzwandu waelewe. E sharia ngisho clair, shifanywa shakuwa mrotsi pia. Bali hata mlu ya timu ya inti katu jumo sharia. Na vano ngabondwa diweza wezi urudi za hao. Ya ukabane mahakama waone nafasi ya autosaisisse. C'est-à-dire il a aucun endroit où il a porté plainte. Il a dit moi je dois régler ce problème. Moi j'ai dit au tribunal de commerce wakati le nom. Bonelewa. Le tribunal de commerce il a dit moi il fallait hazer hao. Shale wako na mjua ukawa komori wende watu mapesa hao. Iliwa amini ukana wango. Justement est-ce que maintenant commerçant a saisi ce tribunal de commerce? Gabina tomanizu kawafanya. Sina uhakiki futsaula. Shanga minatomanizi mananga usiku handani waenda. Mama ni mwendo wakafanya wa siege bala onikor. Mimi tsendea mwetu wasegia. Hata tsirongoa sur place. Haramaze ndongo zima. Shangalie zi betiza hao wakomoru na ulemevu wando wakomoru. Juzi wende walela tsirunda yao. Yensiwe ya raro asuma ni habiri bala. Comme d'habitude ya waona. Hende haba hawarumia wandu. Wandu wao walejia wabili wende. Shantu jua kawa rejiba watina kwa jana jiba. Shabonda hadisi na sumani ono wene. Esko hadisi na sumani mtuzi jua. Esko hadisi na mnuhindi mtujua. Almuhimu osikuyo wa roho. Donc shayo dubano kwa ndo ladhimu wanduwa ile uka. Eka ekema vamananda wano. Awenga we komori yo tinti. Abo komori tinti. Ekema vamana sumani. Ndo luma befunimani. Basi abo komori tinti. Komori pashe. Angalia bado ngotiti bo John. Nichua kama na alama nizo. Sha angalia mahadisi ya Manila iliyo wakati lono ya he procureur general. Unaelewa? Sina swala. Bona swala hiyo. Wanga wana mdira tsi. Na mdira tsi ngajo ujapre. Donc awenge hiyo ndio ni siana ukana. Hiyo pia zotsanganyika. Ngazi thibitishao. Ikasema ngazi thibitishao, c'est-à-dire ngazi confirmeo. Ya ukana ekema vamananda abenge komori yo tsinti shaino pashe hawiyo nambe ufaume wa wafanya wizwanzao watina kanga mutama ya himaranya wa hao ya ukawafikirio. Shukran. Mananya razida wa suala vani tujisalo harmasuru yangi na maana vani wawe mtu wa siasa be tazira zinofanya kwa Telecom. Naam. Nikasa viva. David wakomori wanatawatanabahi amba wasidhulumulwa harma izi data yani harma crédit comme Telecom yani il y a le plus cher du monde et wa jauna na ya yes voit wanongo comme câble ndo uzao dongozini wala pesa kwa câble uzao zinchini wale wao ndio sherewe câble ya fibre optique voilà Nazida vani coupable wa hadisi ndini ta okumorono no crédit hali de Comor Telecom de Yassi de Comor Câble mana bon journaliste Oubed Mchangama a lancé mouvement lancé ce soutenir le 1er juillet sous comment va se connecter mais le 1er juillet vous normalement Comor a tia crédit harma ni Yas ni Comor Telecom il est wa eso tukivuao il va baisser chiffre d'affaires yao les coupables de circal évidemment circal oui
Mane serikali mangu aina ndongo zijilio bana. Banu ngamambao credit. Yo kitata obligation ranzi. Shangalia nungu fanya msafara wa avion hula ngazija huja nzuani ya rumie deka 30 winchi. Non, ishia. Baba na mzuri seba nga mzuri kole har mazen ngo zipia. Utijo Shangaya. Abunga mjui bala sa tsamba ndondo kai coupable numéro 1 de base. OK. Unaelewa? Donc abwenge manage amsema kama si démontrer. Chama ndondo sika yiti demande sindrome comment le combat. Charme wajibu ya kwa kumona. Mane wajibu nini? Wajibu dukaonda julani habari. Chati dukaruka na telefone. Ushide wendo hani wakati wa lazima. Ushide nishide ndo hatu wakati wa lazima. Et que transport irande wa plus cher. Ya bon tina kwa shida nafanya wajibu ya lazima. Cheka do telefone, au connexion. Yoti wajibu haku ana ushida ujideplace wendo maplana. Donc attention, wajibu mana bandu afanya hazi. Non, yo pas de wamba. Non. Vanu utsondo vanu. Wahazi nyingi sana kwa vanu kabati vanu vanu kuna munda kana kabati na narma internet. Je ne sais pas où on va dire. Vanu fasiria wajibu obligation. Unaelewa? Wahazi basi na obligation na internet. Nakubaliana. Godojua ufanya zazi zako pia wakati lono hunu komoni hatu hunu rakapta moderniser à 100%. Il y a des base banque, attention base banque, base agence, izo katsuru data. Non. Izo katsuru data ni mwivu wao ya hizo portables hizi. Nizipisa. Wao ngo una fibre reliée aux des centres zao. Chaque fois tu mets une mwamba, faut pas mélanger. Bah justement justement maranya mama skindu atambiao uchosa comme na yas les deux à la fois et quand waili wafanya uhedilo udabukana yeze unshuru zidio harmaze societe hizo yema pesa isirikalanzua raga harmaze societe hizo kasina idadi. Ah, bah, coupable de circuit. Bien sûr, il m'a quand on essaie. C'était comme le câble. Non. La société, conduit à un chi. Conduit à libérer en place. Conduit à libérer un chou. Vous n'allez voir. Malangoura Jina, ou toi, c'est un chou, il m'a échappé au Kamban. Maintenant, on a Malangoura Jina, on a mais quand c'est quand on punit ces circuits, par exemple, comme on m'a rien, on s'est pillé à faire système, on va boycotter, harmonie, je me le casse crédit. Yopandi Wambad, you still don't see Yopandi Wu. Yaukema Ranya Wambu are Fanelongo Fulani. Shika mwanzo punisi wandola de punisi wadani de baisi raboinu maranya wato manango madhuluma wa madhulumini wando kanzi wa dhulume maranya waudu wa peu shika londo punisi wabafanya no bukaribala ngo punisi komorka ango punisi yes oui mais c'est casse para shawe mwanzo wambe attends comme telecom na yasi o mengo ma wantu ne drokarbiri o mengo ma wantu ya bazule mezadziwa bola no zahezi est-ce que kasmo ya kamba au punisi yezini wantu wazia kacha credit badia mana yo forma manifestation ça que vous la mtu au blessé mtu non bah nous diable quelqu'un doit faire un deal avec la punir serikali indirectement parce qu'on va baser un chiffre d'affaires et que chiffre d'affaires et société ici il y a boîte à zéro même ça paraît ya ZDP fait abongo tsongo umba ndo malani mra China ndilira ngondo ile zengo baneno akati ndio fanya nongo chiffre d'affaires ya société fulani ici yabo on ushuru wa société ula usitse donc awe serikali wa subisio automatiquement donc lui dans comme là yudi mana muhambia yao banu na kanza mwene sekana ekale wumbu mwanzo ile nzua ni afanya msafara wa daka mengombera winch yaliweza zibishirina na mweja zibishirina mweja hiyo ngono dhulumi fugwa na mtu wa siasa bewa wewe kwa como telecom bali kuno jonsinga biye bali wao watu mwanzana bizo sasa hambia tusona bezo nanzao non tusona bezo nanzao on juste tout bezo ala c'est ulijibuti liji on a d'autres hambia non dalimu imaranya wa Komori wenjini mwa abaha ulawana mouvement ya kubeti mshanga mangu amboka le 1er juillet watitie credit ile wa baisser chiffre d'affaires ya satibahi na Comores Telecom ngo soutenir maranya wewe ngo soutenir madoko hidi maranya ko tilo di soutenir ko jo soutenir ni ndo manda yani ngo soutenir action badi bona bahanu wakoza uhanabo donc ko soutenir non si doit pas comme soutenir à un moment donné c'est que maranya bona bahanu wakoza waku na dimba izimbinu d'accord c'est maranya ngo soutenir mais ko minti na mkataba no ko soutenir ai
vanongo tuzigara de novo também azita vous soutenez Maria pour soutenir o mouvement ya ubeidi nyomei voilà o soutenir maranhã ngam soutenir maranhã mas não gosto de caso nós vamos pensar soutenir maranhã chega gosto de vamos soutenir mouvement ubeidi vamos soutenir ah isso vai pedir mas ele atende soutenir mouvement ubeidi ele atende ola jornaliste on besoin de jornaliste mimi za hangu mi politicien comme soutenir za maranhã pia quel que soit le forum chaque si ça me avec que soutenir mouvement kama tu ujibulo tuambia ukana ndio lazima pimisi wa ndani yomba serikali maana ule tunaweza ndio pia zido wani na wengo tumwanza udefia uraje na kwa sababu tuanza fanya kazi yao la siabo kama tuambia ukana yewapewa ndani harumtino yomba serikali ya Sumani maana udwanza hina bantu wotsipia warabi mali wafanyiswa tuka ngeke wafanywa ngo zamana harumtino wako tushikana haja shukran unaelewa donc ndio pande shukran arazida sunga mwe hadisi ya intervention ya monsieur le procureur général procureur général a fait une déclaration ulawana na diagnostic au expertise ya fanywa na matabibu para wanne nisongo shiza mama cardiologue wali na ma généraliste wali a fait une déclaration na médecin wa voilà déclaration ici qui te change bal tabo mama magistrat ba ils ont honte son haya alifanyisha maana yani kaka objectif uno nyinyi tunakulola bula watu ngia evacuation sanitary wai ajacha ngamba uno arongamba mahakama ya harwamu dagon hai va arbre fruitier wa étage rez-de-chaussée ya basketi yani lazita kabaka problem ya himbali au ya rancune au vengeance au voilà manzanwangu mwandiolo nzima Maître Fahamia Kaurongoa ambaukana ye procureur général wongu traduise ye doléance haou ye avis ya he gouvernement d'accord tiki de l'autre de ya mo kanza blida beno mo et quand vous traduisez et zefikira c'est takaurango ke texte list ya nziha badi nsujar mo fond handaniga mo zoma bizelo ambaukana ye procureur général ou ngu wakili ya tarajamu ye politiki ya serikali harimo pando mahakama ya bobimana izo wajoka ulinda na mruha mandula angafikiri kabala kata hata kajazifanye namna kauladi muzilingane hakune mru izo munao mwakoza balaka sulingana hakune mru mana ekaga mwanzo nubehe mwende wadunge intervention bini muhimu zafanyiwa ende wadunge ye intervention yafanyiwa ni député maître Ibrahim Ali Mzimba à l'Assemblée yakauvumbue procureur huo wakati yaliyo président du tribunal de commerce oui suivez na buyajaridia procureur général Monti wende wadunge ye discours d'intervention yafanyiwa ni maître Futum Mohamed ou avocate unaelewa uishie izu ya kahanda ya husu ye mwanadamu wai wile ya Luhamaja Hamidu watina kali njana madeta itoko yonzi donc abage ka hudungu za intervention bilizo kama mbala le ya Luhamaja Hamidu alipo ringi shinshi temjua tingala zina ladi hafi wa ule na zisimu zinga yule ndio jenda muzisi Jamiti mjua harma zina lamba wali hafidu raka holise wazima baishi akanikaza unaelewa akajumba bien sûr akorongula alihafidhu donc jaana sola mada amalisti alikola kwa alihafidhu ndio procureur sola Hamad Hamid awengi baishi tsono makirita sa tolwa juzi ni wambo wakanza onesekaye hafanya demande ya ukayale jeli zina initial la unaelewa yafanywa 94 abazama fo usage de faux. Bon, je détaille ces doigts china au compte tanzinje je me semble zominazie shi au compte sous dans mon boze no rekali koli watima akauparwa alihafidhu wana yija yambaukana hende hola tuani harma konkuru kontunjia harma detail changa mjui detail
Bodazo sasa msutia possibility dekati manura be hadisia huo unaelewa hadi swala ndio no garabau par rapport ya hadisi ya declaration ya ifanyia barma namna hali ya sambi hiyo kasunjia harmwe maisha imana jamu wai shika uda hudungu sababu abunja fungua ya mrubahi mananga wa mrubahi wa rongo wa yeshida ona yego prison baishe mruba lamba nai baraka jamba wakati ya midabdala ndado wakati wa sumani baishe mruba bado wakati ya midabdala shela darma sumani de ya wala de prison de namro mzemba ba wa shimurwa wonso mvumbu wao shaka mvumbu wa mruwaili muhimu wa respecte wa harmonsilo yewa handani yoprana Ibrahim Ali Mzimba wo député wo tsida no délégué wa Sumani mana wo demdu ya voter wa dunga wa délégué wa tsantsiwo ngonelewa wala nomewa ntipia dunga wa ntipia wono rangu mustadra na tafsir wono donc cha Ibrahim Ali Mzimba je hamba l'ensemble par rapport ya hema naje moi urengetsena procureur oui Hamad Hamidu au alihafidhi zura kaujua na so respect rabeli na bara wa sana ambao Hamad unaelewa harma hizo ya hamba wende wadunge ya intervention ya fatu yafanywa ni mettre futum ma médecin utsanganya zindongo hizo nsipia ngono kana bizapti wanaje mwe kijana dimekuba nukombe ya nini kajastahiki to kuma kamera harma zindongo hizo zombi basi yabo dumango kuka erreur ikamundu hanikuwa goma na kuka zalingana na yeye kajapawe kabezinji ikashinguze desina na kaundu ya lazima yutoka mdo usiniwa donc kwa ngine manamba ukana tant que maître fahami aba ndo amba ukana ngutarajamu ya politiki ya esika abange bala hada babititi mananga mjua ukana baezi ya Sumani itarajamu ya hao soli masambi suduka wa unesambi ya rohona ngo bala de pouvoir ayu yutsi zambara musu sambi ya rengo itswararu mai warete watsandokana mahasambi ya juu ya bitsa shamguna mwetsi na mu ata ya roho ya Sumani ya nawe ngoturi tula Sumani kwa leo zodi zidi osongo bomba si wasai karbore jeni boy shukra donc abenge yeye ahada babititi par rapport ya himandaje mwai maintenant bani singa da mwai en fait ya sambi na waye alio mwade wadalo notifier bo anti nous comprendre chinga jamba kuma na fievre yo nderema koti nderema ula mkazi ndo mishwa baba koti koti yo sa de koti nderema donc voilà il se trouve que sambi a mwade na wade mziro wade pata nero maana kama si wade mziro duniani kati sukari na wade pata naro voilà wade unu tarava kabaskili wa dunia vozela tuno député au Sénégal koragwa wa député au la Réunion la gua labda ou ambassadeur ya wale ministre des affaires étrangères aux États-Unis la gua bien ambassadeur je sais pas angiadetre ito yani dunia pia mongo na Sumani au président Zalima na wale Sumani quand même kasi bouger wani yoti complexe kamba ka wewe kamba kana president Sumani balaza liumba dai shawala ledzina la hiyo poro Sumani banu mitsundea ngamumparo ledzina ya kazi wa usiku inenyora ya kaziwa akaziwa Sumani ni mbabahi na mzanzaha abwenge mimi tamkinja kubali kai president shay mwahida ulaini mhamba Sumani yabo kabasa d'accord. Donc, il se trouve que, voilà, Wahimam Zwan Leo, Aslagwa, Asdaihaki, ouais, en blanc, Barim Koutouz. Bon, Koutouz, l'Indalona, Mama Tokavan, Mama Tokam, comme soutenir Rondo, à Kavana, comme procès, il y a une situation économique, il y a procès en jambo, il y a Karona, parce Karona, profite comme ça, mais procès. Il y a un procès en jambo. Donc, Mama doit exfiltrer, voilà, Kavaka demande expertise sanitaire. Maintenant waye atola maraka mwadi sidalo bekadava expertise bon pelu waye atolwa bon alawa anda jiswanye manaka mwadi nerudo yoyo wadwa roho sambi aziwa msaidia soma madma sambi azole mambo ya prisonnier est-ce que prisonnier kasina droit quand même wa angalwe sio yeye katika makomboruka asina mnayo kwa shinda mangale maana pelu ne kakala wa mna tawa nde mangina sabidira mamko asshwa hanani
izo njuhanda manale swala uli anda na mondogozi lazima wa Komori wafanya tasu so Komori kujimli fatu na fanya tasu mana balaka wana ndongo nziro amadeka yehu hadayo duomu aminio yehu hadayo kutsunda mbakwe mu hadayo basambe subutini zambe man jina na kizamzamu ye mkutuzimu huyo mwasuma wa mkutuzimu boba nsinda za rasuma ya suma dai nambe karsar wasudi har majara ja John le wasudi har majara ja Peu har metiatre oui il faut faire attention très attention les situations vraiment hyper fragiles en wakati wotipi sukupe eventuellement mamba ko azala to bendala dabke ukutuzidi ne abaki tu president ngazija tuhambia ukana watina ukari njia harame sensiyo gamanzo no hone sendongo mimi nizie shio senti uzinu rangu juzi hunda jana nilio nzuani nsi hunda me cadre politique hunda me cadre sportif dalwana équipe ya hangu Volcan Club ijahun geshinda nao harame championnat national des Comores ils ont aussi joué c'est juste riri machi juzi dasina Gombesa kabla rari jana dasina Gombesa riri dasina dawa dasina Fomboni riri machi mwili na mkia attentif leo wanazo wasili ya ukana fanya attention armaze no wazini un signe tellement fragile que tu ne peux pas imaginer donc c'est quand janira mboué à partir de tous les fragilités iliyo harmonize na yeye pia Asumani Marwa Asumani unamwamini na mtu ambaye mkutuzi numero 1 Asumani Marwa ya entouré ni wandu bokuwo burazi nafsa mbuza hao zinenebesha kwa tutahawa jue namna kaundo zinazoendelea basinga mhambi rida sina Fomboni riri 0-0 ni machini abori undu 1 point harma champion rijani rida sina Gombesa imarbitre wakabu wa mwani wane ukabu kuono kujaka yao atuka wane wa mwani riri dasina Gombesa ya mtsangu Volca hundu emachio hamabimaidi kwa zima ya warmaze point gasina mabi gasina 4 points basira nguho stadi emachia hizi ndia mweme wa Komoro jo ile zonamba bana rangwa katira timizi ye machio au stade winji wahe maranya je dis bien wahe maranya waka au stade ele kalima wakaulamba hatalimie tone ngwamba ukana infomonti ngela dimo Gombesa ya bulio wa maliti Fomboni je dis bien ndudo bimise makalima mnafanya attention ngela dimo ribulio wa mali lo silo internet ikshulu atawio no abongo le confirme ngela dimo ribulio wa mali wangazi jashonga wano tuja watolisamiza dofanya izo anzao si Volca les sentiments il y a no mwali na nzwani wasika mangazi jawa swat serelia voilà les sentiments no meti yabo iliwaji abongo iliwa namnaje abo cela veut dire tsambia wanduja na raka uhadisi wambai tsamba tata na mwelewe ndro baba msonga ruhazi wanunga makalima kuitsi paka wambibe tarajamu inu ral-bol ya situation sociale igor mweti inu uhivumuo eshkomora unu uhivumuo wahi namna yenti yende siwao nimbaizi ya Asumani nwandombalia wayende sawa harma ritmu ya ukana wanajamu ulioka wa resone shi sporo wambe Fomboni wambe Volcan wambe do Gombesa iketa me cadre sportif nginjia warma cadre social wambe ukana ngela dimuo wanzuani wabulio mali washinde wangazi jawanu bawarelemesa iyo hatwari yonge nisa ukentia tu kantinai ekaro suida majara jamandio na yabo iyo ti cadre sportif bahi yabo maisha untipi cela veut dire le moindre pépin yentinge yangamia na iyo conséquence hawiyo de mavuna ya hiyezi
ni Ah oui, mana ni politiki ya Sumani Badar. Maana tamashirika Donc samahani, tamashirika yaliyohuno pia inamnafanywa yani vabotas banki fede chungi ya hunu civil wangazja pia vos outils pour faire une émission manzal wangu mliva wale utete general wa caisse de prévoyance sociale wajuruhusu akantia mzara ya watu wa hazwa mwali na ngazja wa caisse de prévoyance sociale de 50%, ce qui veut dire même qu'on y va 50 000, je lui vois 25 000 francs. De 50%, maintenant, ari kas fanya hazi. Mandi kaka jangas ja ari ngas ja pesa wasi hao des livres en zone na mwali. Est-ce que na droit vous a fait un goyo? Katina tasha katina hata droit. Yewe webo John. Zona hambia bangi. Swamba kana ekembaizi. Ekema vomananda wanu. Ya woko mori tijaula. Yaudi sistam abo jona ngare mazida na hamba ya ukaiyo ti mesure ya ladimwe irungwa ni mbamru hamanduo de quel droit ya izeo ya bunguzi ondo mshahara jauko sinatsa huwe ambapo ndo mwani na nzwana hiyo bana nzona mbiokana nafanya attention parce que mkutuzi mhulwa mwentini yangwa Sumani hino nekaula bana si ya bana ngomba bufua kuna wanu kujongo nusiso ndi haziana Shago tujomuzi semi. Unaelewa? Chai hatwarie kuu ilo mazi ndongo izozo ntipia bojoni idangalie wakati ya Sumani ya jahunu imadharabu ya fanyao ni namna kaundo ndo jala aeroport wadumde ni masama na zana kwa hawa na no afanya no madesi. Donc hiyo garambao kana botu manetia kaula de musique wa Sweden. Donc, quand les gens jouent sur un cadre sportif, on rêve na una nakaya. Gasar ma cadre sportif. Wanunga oni sa uhivumo wa maisha ya wenzi kantina. Donc, awenge wo hujan hambi ni hujibu ya ukana prisonnier hamada nakade original ile suala ndo turudi waza. Kijaka ula dunia beneficie unono hiyo kitsamwe amwe dunia kamili. Leo sivu mbuja beru, mana beru ngarwe yezi. Warenge mapesa hatu dodo kumrumilia wa unono wa kwa turenga una unoni mapesa ngamjamba hadisiva nushie mwelewe ndo moneo udhuluma no upewa hondwa ngojweka sambile wendo tolo wende afanye ngwajomto wana na unono yende afanye daude zero moze yende ule akomori kwa josu butombe ukana na mumulibi yenye familia na sija protangation tipia mlibi ekazi jazara chaque fois on ma pesa ida ula walibia mbura manduo et pourtant dans le roman na wole goma na lazi mwindia ngadiwa yezilo kosai na butsa warege ma pesa ula sambi do prison utsina ngo ujomba to ma pesa ya libe beyu ula buhundo mishahara na ndamu tena no woshi na jana na kesi za mbao zitawa gono hedi hadi bwa neja basi hili no uyo ngamweshelezo ando hauna mbiwa mbazo kwa tuzijua usikundo prison da mina wajani haurarete wa demina wajani na Mustafa wajani avunzi wa mwono bala alkasi ma manifestation basi wakati la henda au gendarmerie na naskati mtu ya plâtre ya carton si direge tsilifu basi colonel Naufali akaanza jiangalia kari bala kweli wajani hakosi haja 18 heures umaharibi haja toile carton ile amuka kweli avunzi wa mwono esena bagela dimwende angaliwa mimi timambia wajani kujolunge misioni kanga mundabo na jia zambe timambia wajani ngamhambio bu wajani o malani wenda utikubadi utowata 1,50 ya uliberatio maana we prisonnier tima pesa kuchukua yonda ndao basi wakati wajani akautolwa yendeho lapitali masibi yabo eshindwa muzi sabanagenda dimwenda fanyira dununge la dimu liberatio amonzino c'est combien de fois uandruanu mazulumifu hata watumu paka donc awenge wukana sambi kenda ya hunda unono wae wo dhulma mu na ongo jozi siwao duniani na maudu tsakia yomba biwasi wati ala mwiso katoro hambe ne kauna nongi ya utawiro ngowe razitaka nisu ama kasi de preuve bien tongoyo adani ujano jo maizifara ayomba onzwani sikia wasnuka na ukutuzi cette fois-ci où nous avons des bois on a cette chose soutenir voilà on est neutre chose soutenir la chose une nation Mamadou a expliqué mais
hama citoyen économique ya akama procès amamana kamwade kabwaye jiri expertise ya santé tsoko yonsi ka exigewa sambi entre parenthèses amcho awra ujatimizi maduka ja kamwade ukaka pitali non akaurohe nafanya contrôle sanitaire. J'ai fait une précision. J'ai fait une précision. Non, non, non. Voilà, netso exfiltré wa sans expertise. Tu n'as pas exfiltré wa. Yo no go pande rochina. Debi tina ba edino. E langage au exfiltré wa mambra banda ziwa ya todo. Ah non 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 non. Kajabanda ya Mamadou comme ça bon nom parce que exfiltré mru yo tisawa ni kamru. Rekia kama madapashia. Na sou pashia ka exfiltré wa. Chaye ye avocat waha et je dis bien, et avocat waha et afanya demande d'autorisation. Voilà, utiliser le soir. Donc Mamadou na Rwanda uliwa alawa a problème de santé kazaka grave. Ambrongo yo confirmé. Agende katama planta kajaka la pitali rien. Sambi aggrave na problème za roho casse de choix alawa. Devant we joie devant même zone. Daboka sambi. Daboka sambi. Sidaboka mjuani, sidaboka ijua, daboka sambi. Na sambi. Ah non non non. Non non. Ah non non non. Tija mojo. Daboka asumani nguyelewa ka harmuwa komoro tipia. Yemndu ko hanziwa harmenti ino. Balu ko hanziwa ndonga zijana nzuani. Manani mwanzuani kambete sambi. Non, 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 ils ont quoi nous ont ah non, non, d'abord c'est tu vois. Il y a déjà premier au Qatar, moi c'est voté l'Assemblée, il y a déjà premier Zouani. Non, c'est quand il y a choqué. Ah, Harma est premier tour. Ah, bon, ok. Narambe est venu. On est là, il y a des problèmes dans les garanties. Chacun a job n'a pas bon John. Il y a consoin de Assemblée. Ah non, non, ils ont d'abord. Non, 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 non. Non, non. Continue de ramener non, non. Continue de ramener Continue de ramener plan politique. Continue de ramener non. Continue de ramener Banzouani quand même 25 nangas de 80 toya. Donc quand Zouani wench, Wanzouani wench. C'est catégorie cousin Zouani. What's ça? What's ça? Ah, what's ça? Catégorie Zoulazi. Josi Joua quand tu dis que vous répétez maneso aussi. Non non. Chawa sudi zone hambia par rapport à nous ala on a tu jawa armée voilà. Sambi ye shatsongeza yaziwa tidabuka yemzwani dabuka ide mndru boko hamwe masiwa yanu yomane wodi mndu anziwa wodi mndu yatsongeza wodi mndu dusutia bendongo wanguwa mwishidie hana mndu soka uyonzi oui bezera zinvani watu wa siasa bushia kwa watu wa siasa vani warongolo wamba wakende tapara wakati wako safanya attentat pour l'avion ule de nunga shwashi mbemilo prando on rendez-vous là akafungwa ndo yaka on rendez-vous tsola mbeni tsola akafungwa akaanza pour l'avion kaanza kula mzinga toshelea Mamadi Mwana wao watu kotumla na attentat nziro mbako tsawa kule envie kwa sababu ngora yesu daula watu pia tuna shivani leo zinvani watu wa siasa chiparo shivani kwa morbani donzwana esalami esambi da fidini na wengine kabasi mtu wa siasa ngazija alo shivani da zini comment tu peux expliquer mani si même zwana non manambia ukana eshatsongeza tiduka muyimzwani dabuka ingwanziwe masiwa yani tidai weche justement shonda wangalia harma zinongo harma ikeyiwe ya bayo ya Muhammad Mwana na waonti pia harma ya mfinio nitujue procès wibiri namna je unaelewa wasamilwa anda ya mtujue ntina kutoza harma zinongo hizo bono Atukani lazim bani watu wa siasa walioshivani Komoro wanzwani yodi ya kweli kijatishia yodi ya kweli wati mruja wawandu wa Komori wazalihana na mwachi swa shonzwani waudu wa prison wanaelewa yuka wati mruko shinda lili shoka hari sambi dabuka mzwani no dabuka sambi andusbitina ba l'autre langage c'est le maître absolu et population ya Komori wanajua que population ya Komori yo manza yo hima
wangwa hii mwandu subutu jitolea bagari milioni mjalie jema kali jitolea ngamona uzo ngo tsipia kwa ndo fanya nene zijofanishia hasabusa Sipota maraba mananyana zida rabo emission tu imazi shaban beta sawari kama labda una mambo kwa mina kuto conclure haufubi ngamrejea mazila na kausa ya ukana la fanya tasumbuja Zamba banondondo ya kangurambuo kana ngabo boom ya nzwindi express mugabo nge rodi ya hanyo ni journalist hapo namo nduka armaluha ya shimanga arjamba mbake journaliste objectif et orientation. C'est ce que je fais, j'informe. Voilà. Et quand Jazaba heureusement vous déjà uzithubutisha kama mpira uzishia. Et quand Jazaba tazama kama miche Ujoma kabla mi ani acti anatize feu. Oui, Un peu. Oui. Alors que ujo wa yule wazamba babuka usante kanga bo problème kutu zinzwani. Oui. Ulana mpira. Oui. Si d'autres Alimenté. Abo justement il m'a dans nande. Ya ukana nezendongo izo. Tizirije voma na sumani. Unaelewa? Voma na nezendongo izo yo hamba sumani. Chamongo mo kada sumbulio de namna. Wa kia sumani de president zali wa mwina sumani de ya hegi. Sosidi yangu ni namna. Watu wameka waelewe. Kabati ndutujua ka asumani ni mbatawali yensi. Ekaramba asumani ya bwasa waile wakawundaye. Unaelewa? Donc abingi gamonzulu ni watahadharishe. Wandu asumani na asumani. Yauka il est temps on prenne conscience manzeti. Et quand tu mis sambalia comme non hiruma. Et quand tu mis sangani haukodi akuduka banga mruma au wanrajina shanga ngaroba mungu ikiwa wanrajina ikotsidani majanza yero yani chamtonze tiatu. Donc la bagarre ça m'a déjà tiatu parce que il y a la manayone ça va le tir la matiti. En psychologie, c'est trop dangereux. Il y a un pire. Il y a un pire. Il n'a pas raisonné. Donc, comme je dis, si nous avons c'est raisonnaire, si nous avons bombe ça va raisonnaire, nous avons manié aussi comment il y a moyen de Bujumbura. À l'Afrique, nous aussi sommes dans un bien, on est dans le petit genre de bombe ça. Ah oui, c'est une réalité. Pourquoi du Canada quand il a mis là? Beaucoup de présidents à Volca. Vous voyez là? Si je dis oui, on a bombe ça, on nous Volca a fêté. Il est clair. Tu cas où nous y a fomboni. Les intérêts là. Voilà, c'est équipe. Et quand il doit dire au Pérou, na ware sawa. C'est les. Voilà, il y a problème de connexion. Non, machallah. Voilà, on va voir malza vanamba résident sur Benzamba et comme ça pour des paris à ou à c'est ça. Voilà, il est naturel. Pour l'intérêt du volcan. Pour l'intérêt du volcan.